Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikirana YouTube channel yacu ya Monarch TV. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye ku bintu bitandukanye, ku ngingo zitandukanye zigenda zivugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero ikituraje inshinga ni ukurebera hamwe ku nkuru yiriwe ivugwa icicikana cyane cyane ko uwitwa Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuba yinjiye mu mugambi wo kuba yahirika ku butegetsi uwamusimbuye ariwe Felix Antoine Tshisekedi. Aya ni amakuru agenda atangwa mu binyamakuru bitandukanye ndetse n'abatasi batandukanye bagenda batangaza amakuru y'uko uyu mugabo Joseph Kabila yaba yamaze kwiyunga kuri M23, aho agiye kuba yafatanya na M23 cyangwa se AFC M23, iri huriro ryishyize hamwe mu kuba bahirika ubutegetsi bw'umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi. Ngira ngo usabe rero we tujye kubana muri iki kiganiro, niba utarakora subscribe dukore subscribe kuri YouTube channel yacu, ni YouTube igenda ikugezaho amakuru atandukanye aca impuha ku bintu bigenda bitandukanye bigenda bivugwa hirya no hino. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe kuri iyi nkuru igenda ivuga kuri uyu muperezida nako uyu wigeze kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba nta wundi ari uwitwa Joseph Kabila, umugabo w'icyanwa cyane. Uyu Joseph Kabila abenshi bakunda kuvuga kumugereranya na Colonel Nanga ahagarariye ihuriro AFC M23 kubera ikintu cy'ikiroso bagiye batereka. Rero biravugwa ko uyu Joseph Kabila yari ari mu buhungiro, aho yari yarahunze igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'imvururu yagiye agirana na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Izi mvuru za Kabila na Tshisekedi bituruka ko kuri ku butegetsi bwa Kabila yari afite ubutegetsi ndetse n'abantu be ba hafi. Hanyuma ubwo yasimburwaga n'uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi, Kabila yumvikanye na Tshisekedi ko agomba kumufasha kujya ku butegetsi. Hanyuma Tshisekedi nawe agafata abantu ba Kabila akabagumisha mu myanya y'ubuyobozi bari barimo. Ibi ngibi rero baje kubyumvikanaho bose bahana amajwi, cyane ko amatora yo gushyiraho Tshisekedi byagiye bigaragara ko yagiye abamo uburiganya butandukanye. Ibi ngibi rero nibyo Kabila na Tshisekedi bari bumvikanyeho, hanyuma bituma Tshisekedi ajya ku butegetsi bwa Kongo. Hanyuma Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi bwa Kongo badaciye kabiri, yatangiye kwihinduka amasezerano yagiranye na Kabila. Kabila nawe biramurakaza, aho yashatse guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Gusa uyu mugambi wagiye upfubirizwamo kuko Kabila yagiye agerageza kuba bahirika ubutegetsi, ariko Tshisekedi nawe akaba yari afite intasi nyinshi cyane. Iyi migambi rero yagiye iburizwamo. Ibi ngibi byagiye bituma Kabila atangira gukekwa, aho yaje no guhinga igihugu cyiwe akajya mu buhungiro. Kuri ubu ngubu Joseph Kabila yabarizwaga hanze y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yarahungiye bitewe n'uko yari yarakomeje kugenda agarukaho ko ashobora kuzicwa we n'umuryango we bitewe n'uruhare bagenda bamushinja mu kuba agerageza guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ibi ngibi rero byatumye Kabila ajya hanze y'igihugu, aho abenshi bakomeje kugenda bavuga ko Kabila na Tshisekedi batabanye neza. Ibi ngibi rero aho umutwe wa M23 cyangwa se ihuriro AFC M23 ryeguye imirwano cyangwa se ryeguye intwaro rigakomeza imirwano, byagiye bigaragara ko uyu mugabo Joseph Kabila ari mu majwi, agenda ashyirwa mu majwi y'abantu bagenda bashyigikira uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi byagiye bituma rero uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi akomeza kugenda yikoma uyu mugabo Joseph Kabila. Kuri uyu munsi rero inkuru ivugwa nta yindi ni uko uyu mugabo Joseph Kabila ashobora kuba agiye kwiyunga ku mutwe wa AFC M23. Yego, ibintu biravuga ko Kabila ashaka kuba yahirika Tshisekedi ku butegetsi, ariko anyuze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariho ashaka kuzafatira igihugu, akazamuka bajya Kinshasa nk'uko bagenda babipanga gake gake. Uyu mutwe wa AFC M23 rero ukomeje kugenda wigarurira ibice binyuranye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu mugabo Joseph Kabila ndetse n'abandi bantu batandukanye twavuga bagenda bavuga ko n'u Rwanda rushobora kuba rugenda rufasha uyu mutwe wa M23, kuko bavuga ko imbaraga ufite n'ubushobozi ufite atari ubw'umutwe usanzwe nk'uko wari umeze, cyane ko mu mwaka wa 2012 uyu mutwe wagiye ukubitwa cyane na FARDC, ariko kuri ubu ngubu amazi ntakiri yayandi. Twavuga ko ibintu byarahindutse, umutwe wariyubatse, bagenda bavuga ko ugiye ufite imbaraga zitandukanye. Uyu nguyu rero Kabila abaye undi munyapolitiki ukomeye uri kunugwanurwa ko agomba kwiyunga kuri uyu mutwe wa AFC M23, nyuma ya ba Colonel Nanga wari uhagarariye inteko y'amatora ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba Sultan Makenga ndetse n'uriya mugabo bakunze kwita Mr Quickly. Aba ni abantu bakomeye cyane bakomeje kugenda bavugisha isi. Ibi bintu rero bikaba bikomeje guteza urujijo ndetse no kwibaza amaherezo y'intambara iri muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bakunze kugenda bavuga ko iri ryaba ari iherezo rya Tshisekedi. Kwihuza kwa Joseph Kabila ndetse na AFC M23 bishobora kuba byageza uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi ku iherezo ry'ubutegetsi bwiwe. Reka ngushimire rero wowe twabanye muri iki kiganiro cyacu. Yari incamake ivuga ku nkuru y'uko Joseph Kabila
ari kugenda ashaka kwiyunga n'uyu mutwe wa AFC M23. Ibindi kuri iyi nkuru birambuye tuzabigezaho mu kiganiro cy'umunsi w'ejo, aho turimo turabakorera iperereza neza ngo turebe ngo Kabila ni izihe ngabo yinjiranye mu gihugu cye, cyane ko nawe bivuga ko hari ingabo yari afite yari yagiye yarahunganye nazo ndetse n'abandi basirikare n'abandi bayobozi batandukanye. Reka ngushimire rero twabanye, nkwifuriza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ufite comment, igitekerezo watugezaho nawe wakitubwira aho ngaho muri comment. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe.